wese amagomba kwigira ndi mwiza nka wa musambi tamba kugira ati jewe ndi mwiza gabo rero iyo ukuri kugeze nyakuri hari ukuri wivugira bwakaba n'ukuri kuva mu bandi biratugora rero ko hari abavuze bati kuri transformer manipuler twategerezwa kuronka ukuri kumwe ukuri singulier la vérité singulière mugabo tuzokuma tubona turi muri vérité plurielle kuko à une certaine époque wumva bamwe babisigura uko abandi babisigura nico gituma kenshi niyo tunamutse uraba umuntu mu minsi iheze umuntu avuze kuri evenement izi zirindwi na kabiri 1983 nawe ukamuraba wacumenya utuntu n'umuhutu canke umututsi wumvirije uko ariko aravuga nibaza rero ko hajya Fredi yavuga ati none tubwire iki hariho umushinga ntamu koroneli hajya yatanze inyishu iki kintu c'ibiganiro iwacu mu Burundi tuvyanga tuvyemera turamaze dukubona ko kidufasha kitubwira aho dushika dialogue inclusive turabarundi tudakumiranye tukaganira biramaze kuboneka ko ukuri dushobora kuronka naciye mbona rero abenshi turi kumwe bava mu nzego za gisirikare n'iz'igipolisi entre autres produits entre autres résultats ya accord d'Arusha résultats même positifs hari mise en place des institutions entre autres institutions harimo l'armée nationale harimo la police nationale ibi byose by'imari zari zihari kera grâce à l'accord d'Arusha harabari kumvikana izo nzego zirabaho que ça soit iby'ama-équilibre ethnique régionale n'ibindi peut-être que uno munsi biri verifié bikiri kujya byasinywe là c'est un autre débat sinon bihasevere nikora ibyitunga ibyijejwe hazoba kumbura izindi instance zo kubivugiramo mugabo yana qui doute toujours de ce genre y'ibyo by'ama-équilibre uno munsi ngene bimeze so fait l'origine y'ibi tudasigaye inkore ku maso harimo ibintu by'inyigisho hari uwavuze ati abarundi ntibavukanye imbuto y'ubugwe gito yo kwicana yo kurabana ribi mugabo babishigwamo barabyigishwa noneho n'abanditsi ba kera baravuga ko umuntu avuka ameze neza ndabona aho akuriye hamuhindura ibi rero ncangira nti bivahe bigenda gute ni inyigisho kenshi mbi ariko ndabifatanya na kamwe ka mbere kukwikunda kwirabisha ko ni inyigisho kenshi usanga zigirwa na leta zigirwa n'imigambi twebwe imigambi vuvere kenshi cyane ubuhobo ni ikintu ceze giharawe imigambwe n'exploite que cet aspect divisionniste umugambwe wabaye créé kugira ngo uje gusigura akahise ingene ibintu byagenze by'abahutu n'abatutsi nagira umugambwe ufise projet de société nagira umugambwe hagira kwiyamamaza ukaja kuvuga ibyawe ibyo uzokorera abanyagihugu ibyo bogutorera ibyo bogushima mugabo aujourd'hui comme dans le passé siko biri abantu imigambwe usanga bateba bashimika cyane muribuka iyo twavuye muribuka iyo twahora iby'abahutu n'iby'abatutsi leta inzego za leta umushikiranganje ivyegera by'umukuru w'igihugu abantu bose bari mu nzego ugasanga bariko babwira abantu insiguro mu nzira yo kubadiviza yo kubagabura amacakubiri abazungu batugize ibi eswe abarundi mwibaza ko iyo disikuru ariyo bakeneye bibereye mu nzara barakeye barashonje tukibagira ko hari igihe n'izo disikuru tuzozivuga ntibazumve ventre affamé na point d'oreille